Hagajing lakai Indian Super League hapreng ke Bengaluru Persya ika Mohammedan. Haba pai syagan ke cing lakai ka Mohammedan kala khur ganam chop. Hadin bagalala ban film salit ika Bengaluru da shigol lanat. Badia kan ke shigol ka Mohammedan kala yoban tiap shwa ban kut ka cing lakai. Kata haga minit ka pra pro pra. Haga wepat ka cing lakai Indian Super League hapreng ka Mohammedan SG Persya ika East Bengal. Haga ke cing lakai ka Mohammedan SG. Kalau khur ganam job hadin magalala berlim ya East Bengal da shigol lanan. Badia kan ke shigol jengka mohon began na yoban tiap hag minit ke baar. Hag jingla kai Serie A peringkat Torino Persya ke Juventus. Aba pai sya kan ke jingla kai baro artri ke Kynhun kia khai da mar shigol. Hadu bukut ke jingla kai. Hag wei par ke jingla kai Serie A peringkat AC Milan Persya ke Cagliari. Hag kan ke jingla kai baro artri ke Kynhun kia khai da mar shigol. Hadu bukut jong ke jingla kai. Hagajing lakai League 1 hapreng ka Rennes Persya ika Marseille. Aba pai sya kan ke jing lakai ka Marseille kala khur ganam job hadin bagalala ban lim ika Rennes da ar lakawai. Badia gini ki ar gol jong ka Rennes lay ban tiap haga minit ka ba South Heusan leng bau Greenwood badia ka gol ka ba ar lay ban tiap haga minit ka ba South Kendai leng bau Rabiot. Hagajing lakai Bundesliga hapreng ka Mönchengladbach Persya ika Bayern Munich. Haga ke jing lakai ka Bayern Munich kala khur ganam job hadin bagalala ban lim ia ka Mönchengladbach da shigol lanot. Badia ka shigol jung ka Bayern Munich li ban tiap leng bau Harikin haga minit ka reu pra leng ba ka penalti. Haga jing lakai Portuguese League Cup final hapreng ka Sporting Persya ika Kynhun lakai Di Maria ka Benfica. Aba pai sya ka jing lakai final baro artli Kynhun kia khai da mar shigol hadu bukut ka khendai pe minit bar san minit ka additional time. Badai haga penalti shootout ka Kynhun jong Di Maria ka Benfica. Kalau khur ka ram job hadin magalala ban pelim ya ka Sporting dah nyeu lan riu. Badleng bang na jing job ka Benfica kala yo ban ra ai ka nam ladu jong ka Portuguese League Cup haga sin ka bapra. Haga jing lakai FA Cup third round hapreng ke Chelsea Persya ika Morecambe. Haga ne jing lakai ka Chelsea kala khur ka nam job hadin magalala ban pelim ya ka Morecambe da san lanon. Badha kan ke cing lakai Tosin bad Felix kile yo ban tiap mar argol naga banta ke Chelsea. Haga jing lakai hapreng ka Liverpool Persya ika Accrington. Haga ne ke cing lakai ka Liverpool kala khur ka nam job hadin bagalala ban penlim sok ya ka Accrington Stanley da saulanon. Haga wei par ke cing lakai FA Cup hapreng ka Manchester City Persya ika Salford City. Aba pai sya kan ke cing lakai ka Manchester City kala khur ka nam job hadin bagalala ban penlim sok ya ka Salford City hadu pralanat. Badha kan ke cing lakai James McCarthy ule yo ban tiap lai gol naga banta ka Manchester City.